Pamo. Paraking kapasalamatan da Rizardas at Luz Medina ating kayong pamilya, Imelda at Clifford Ray Umali, Jaime and Adena David and family, Lucas Teo Lopez, Tony and Helen Goso nating kayong pamilya, Joel and Mary Ann Soliman ating kayong pamilya, Ronnie at Flor Cruz ating kayong pamilya, Aurora Ocampo, Cabalya at Ramoneda family, Lorna David ating kayang pamilya, O'Neil and Ciara David ating kayang pamilya, Ryan and Risa David ating karelang pamilya, at ding apostolado ning panalangin. Para karing mag-birthday, Micah Del Val, Caitlin Naomi Muli, Gerard Muli, Rosario Reyes, Maria Razel Parolma, at Christian Andre Torres, at paraking ligtas ng pamaglakbe, Christine Panganiban. Paraking special ay intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick at Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Camille Angelica Nuki, Jello and Christine May Manansala, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, at Stephen Floyd Gopez. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Rubia Gonzalez, Melissa Villanueva, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Milger at Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Autencio, Pauline Deirit, Max Herana, Ina Nicole Soriano, Emmanuel Pineda, Herminia Gatus, Rudy Malyari, Archimedes Kayanan, Francisco Velasco, Raquel Di Matulak, at ding sablang kapatid na masakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Paraking pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu karing pamilya dari Ani Razon, Antonio at Josefina Guevara, Alfredo Jr. at Amelia Julian, Bert at Angie Bautista, Imelda at Clifford Ray Umali, Socorro Tiksay at Eusebio at Norma. At paraking alanganggang kapainawan daring kapatad Tangme Yangobye, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla at Olga, Mario, Arsenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose, Trina at Perla, Benedicto at Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar Umali, Estrella, Virginio, Alberto, Roberto, Iluminada, Gregoria at Priscilo, Juanita at Erlinda, Jusita, Carmelita, Carolita, at ding sablang kaladoking purgatorio, at detang ala ng makaganaka pakarela, at ding sablang mete ulining pandemic. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong, at king kaligtasan daring kekatang frontliners laban king COVID.
Ing lagyo na ningig pa, ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya, ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. At syutana king tauling misang pamagsadya. Tauling misang pamagsadya. Day 4, para king piyesta ng Santo Rosario, bukas habak 7:30. Si siyanta lang ending kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko. King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaluwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. King Diyos, sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo'y dala na katangan sa king biye alananga. Amen. Pagkalulu, pagkalulu. Kristo pagkalulu, pagkalulu. Kristo pagkalulu. Ginong pagkalulu, Ginong pagkalulu, pagkalulu. Manalangin tamo, o lubos mayupaya, at parating at siyo, igpa, ing maingat mong pamanantabe, miraras ka ring sablang sulok ning yato, at mumutos ka ring sablang bage, king epa sabing upaya, inya agyang ding kagutgutan at kapahamakan ning kasalanan, eda asira, ing malugod mong tangka. Sopan mo kesa ng kumawul king kekang kaburyan, at pagkaluban mo kesa ng sikanan, tuki king siwala mo, waning katutuan mo, manatili ka rin kekeng puso, at yaninag ning kapayapan, karing manwala king lugod mo. Itingan, adwan mi kapamilat aning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kang bemwat ning banal ay Espiritu Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ng Barok. Makatuliran niya yung ginung kay katamong Diyos, dapat ang gangeni at syutapa king makarine kabilyan. Itamong memalening Huda at Jerusalem, pati na ring ari tamo, ding pamuntok, ding pari, ding propeta at ding nuno tamo, uling may kasala king Ginoo kaya katamong Diyos. E tala ti paranding utos na, e tamo may kiramdam kaya. E tala tikyan ding tuntunan na binye na kaya katamo, manibat na kanitang linwal na laning ginuring kenuno tamo king Ehipto. E tamo may natiling tapat kaya.
at maging mapimento kaya. Kanitang malambat ng panahon, inyang linwal na laning Ginoo, ring puy pumpunan tamo king Ehipto, banang ibiyeng mabandi at matabang gabon. Pinyong pa nakatamo, kapamilatan ng Moses. At ngeni mi sasakitan tamo, pauliradetang sumpang deta. Birian tamo, inge tamo mamintu karingamano ning Ginung kay katamong Diyos, king kapamilatan daring propeta. Itang kaburian tamo, yang tiparan tamo, at marawak ing depat tamo, sinamba tamo karingalibang Diyos, at depatan tamo, inge naburing daptan tamo ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Pakibayan tala puding koro king pakibat, adalit, alang-alang king lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. O Diyos ding pagano, kekang bansa karelayang liban, ing banal mong templo, karelayang lepas tanganan, at kasiran ing likwanda king Jerusalem. Ding katawan da ring kekang talasuyo, karing ayop, gewara lang pamangan. Ding bangke ring kekang talasuyo, gewara lang pamangan, karing animal na ning yato. Alang-alang king lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Ing dayado ring kekang memalen, pepayagusan dang anting danum king Jerusalem, at alanang mitagan, ban kare na mangutkot. Meging pikalyan kami, karing kasiping ming bansa. Lilibakanda kami at pituya-tuya. O Ginoo, nupa antikalwat ing mua mo kaya kami. Ing mua kaya kami, alana waring hangga. Ing mua mo, manatili kayang milalablab anting api. Alang-alang king lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Hemo ke paparusan, uri daring kasalanan din kaya kaming pipumpunan. Lunos mo kaya kami kaya kang ipagkalam, ngening alana king kapanayan. Alang-alang king lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Saupan mo kami, O Diyos, ake kaming talapagligtas. Sagipan mo kami, at patawaran pamikasalami, alang-alang king lagyo mong marangal. Alang-alang king lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Talakad tapo ban parangalan ning mayap a balita. Hallelujah, hallelujah. 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 Itangan po, ding kamano mo, O Ginoo, babyelang tula kung puso ko, ing turo mo, sala karing mata ko. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Ing ginumanatili kaya kayo, At keka antimurin. mamamasa king maya pabalita ag pangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Nga ng Jesus, makalunos na ka Corazin, makalunos ka naman Bethsaida, nung ding mala amerapat busalyo, may ngarapat laking Tiro at Sidon, ding tao ka rin malwat no sang makasulod silisyo at memuntok abu, antimong tandaning karelang pamanisi, lalong maraguling parusang dugpa kaya kayo kingaldoning pamanukom, kesa karing tao ning Tiro at Sidon. At ika naman, Kapernaum, burimong itas ang gaking banwaing kaya kang sarili, misaldak kapin ang gaking kalalaman ning impyerno. Nga ng Jesus karing kaya ngalagad, ing ninumang makramdam kaya kayo, makiramdam ya kanako. Ing ninumang misakwil kaya kayo, sasakwil nako. At ing ninumang misakwil kanako, sasakwil ne, itang mitubod kanako. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan, Kapurian keka o Kristo. ing kaya kayong dimdam king mebasa corazon. Ing kaya kayong dimdam king mebasa bet o aida. Ing dimdam yu king mebasa corazin corazon. Ing dimdam yu king mebasa Bethsaida bet aida. Lalagyong tao ring dimdam yu king ebanghelyo. Lagyu lang lugar. Balenla deni king mismong distrito ning Ginong Jesus at ding taong makatuknang living in Corazin, Bethsaida, Capernaum. Kabalen no ning Ginong Jesus. Kabalen nala at karing kayang kabalen sa sabyan ngeni ini nga na makalunos na kayo. Nga karing kayang kabalen, woe to you, nga nakaring kayang kabalen, ede kasi kanu si kaso, ing Ginong Jesus, alala kasi kanong paki, kaya, inyapin, nano ing milyari, lebasa na lamo, limpasa na lamo, ning biyaya, ning grasyang iba't banwa, daralanan ng Ginong Jesus, tinanggap pakinabang dening kabalen ng taga Corazin, Bethsaida at Capernaum. Kabalen no pa mo, kabalen de pa mo. Sayang naman, maya pa ding kabalen, ding alina kabalen, ding banyaga, ding taga Tiro, ding taga Sidon, ila pa rin mi biyayaan, kesa ka rin kayang kabalen. Kasi kanuren ng King Tiro, ang popang Sidon, tinggap de. At halagaan de. Sika so de, inyang mintaya Jesus King lugar da. O ba't dening kabalen, King Corazin, Bethsaida at Capernaum, ede sika so, inyang mintaya, minuliya ing Ginong Jesus nanong milyari. What went wrong? Dening kabalen, si kaso ing kabalen dang Jesus. Kasi kano, ing lawed akang Jesus, uling kilala de, uling kabalen de, ing lawed akaya, kalupad jamu. Jesus, king lawed arening taga Corazin, Bethsaida at Capernaum, Jesus is just like them. And like them, Jesus is just an ordinary guy. An ordinary person. O kalupad jamong ordinaryo, baka nanudeng si kaswan. Kanita kanu ing ordinaryo. Agyang namang ang gangeni,
ing ordinaryo, king kekatang lawe, king karelang lawe, king kekatang pamiisip, king pamiisip da ing ordinaryo, makapagmulala. Ing ordinaryo, paniglon. Ing ordinaryo, amazing, wonderful, marvelous. Alayang alaga, agyang metong mumang pansin. It is not worthy even of a single attention in ordinaryo. In kanong ordinaryo, deserve to be ignored. King panlalawe tamu, king pamiisip tamu, king panlalawe da, king pamiisip da, ing ordinaryo kanu, pwedeng maging carrier of miracle. Ing kanong ordinaryo, malyaring carrier of something wonderful. Kanong malyaring maging carrier of the divine. Makanyaning panlalawe da kanita, keng ordinaryo, at makaniting panlalawe da kaya kang Jesus. Well, siguro kaya katamo man, makanyan tamo mo naman panlalawe po tang ing meto nga tao, ing meto nga bagay is just so ordinary to us. Jesus king lawed metong yang makakarpintero. Jesus king lawed metong yang makaalwagi, taga Nazaret, taga Liblib. Nazaret, ing malating balen ning Israel. Karingagan-agan ng balen ning Israel, peka malatiyang dili. O nanong pagmulalan mo kayang malating diling balen, makanano ng panibatan ning malating diling balen. Taga Nazaret, Liblib, Bariotic, kalupad dya mo kanu. Dening kabalen na kalupad dya kanong mula-mulala. Makananuya ka nung magdalang makapagmulala, ing mula-mulala. Kalupad dya ka nung syunga. Nung syunga tamo, ngararing kabangayang metong nga tao. Agyang mula-mulala ka, ka ba pwedeng magdalang himala, iba't kingig pa? Ka ba pwedeng panibatana ning nanumang mala? Yeah. Sana ining pamagkamali da rening kabalen ng taga Corazin, Bethsaida at Capernaum, sa maging pamagkamali tamo mo naman. If we never underestimate, if we do not underestimate, if we do not look down, kareng ordinaryo. Agyang makananuya ka ordinaryo kalati ing metong nga tao o ing metong nga bage, mahalagaya pamurin kanu ini, uling ini, lelangan yan nga pong ginu. At nung ing nanumang bage o ninumang tao, lelangan yan nga pong ginu, alang duda, that thing or that person contains its or her or his creator, and that is God. Gana-gana ka nung lelangan, ani nga pong ginu, itang lelangan ay ita, it contains its creator. Dadalane, ning ninumang melalang, kaya, king pilubluba na inside it, in kaya amiglalang makapalaman niya ang manlilikha sa kanyang nilikha. Kalupa na mo po tanging meto nga painter po tang gagawa yung painting na kapod gagawang painting. In it, ketang painting na makapalubya ining magpaint. Yeah. Lalapit ya kanoing mala at biyaya ning apong ginu palagi in a very mysterious way. And one of that very mysterious way is through things and people will look at as ordinary and insignificant. Yapin mysterious ways siya. Insignificant, ordinaryo, pero karin pahadalan
ni nga pong Ginoo ing kayang milagro. The most insignificant, the most ordinary, like obra king kusina, sampaganing tanaman, o simpleng rosaryo. These are all God's signs, God's ways. These are all God's signs, God's ways, God's voices niya. Importante langan. Niya dapat langan paulagan. Never disregard anything that is ordinary or insignificant. Never ever ignore anything that is ordinary or insignificant. Eh, balo, it is God you are disregarding. It is God you are ignoring. Talakat tapo. Ing Diyos migsalita at magsalita ya kaya katamo kapamilatan ning Biblia. Aduan tamo nga ni buklat no rin kaya katang kaisipan at puso king magligtas ng amano. Nga tamo nga ning manalangin Ginoo. Patalastas meke kami ing kaya kang amano. Ginoo, patalastas meke kami ingke kang amano. Ginoo, patalastas meke kami ingke kang amano. Para karing obispo at pari, manakit lasanang panahon at kayapan apilubluban, banreng pag-aralan at pigunaman ing Biblia, at kapamilatanan niti, matampang apanaral ing amano ning Diyos karing tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo patalastas meke kami ing kaya kang amano. Para karing eksperto king pamagaral king Biblia, dinano sanang inspirasyon ning banal na Espiritu, bara katamong arinan malino at ustong pamaglarawan king amano ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo patalastas meke kami ing kaya kang amano. Para karing mao karing amano ning Diyos, manakit lasanang metong adiakonong Felipe, amipalino karela, king mayap ng balitang Jesus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo patalastas meke kami ing kaya kang amano. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan dari Sardas at Luz, Melda at Clifford Ray, Jaime at Adena, Lucas Theo, Tony at Helen, Joel at Marian, Ronnie at Flor, Aurora, ing pamilyang Cabalya, ing pamilyang Ramoneda, Lorna, Ownil at Ciara, Ryan at Iriza, at ding apostolado ning panalangin kambeda ding kare-kare lang ang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ning Diyos ing kapasalamatan na ring mag-birthday Maika, Caitlin, Naomi, Gerard, Rosario, Maria Razel, at Christian Andre. Pagkalam na sana ning Diyos ing kapag nasanang Christine para king safe travel. Pagkalam na sana ning Diyos ing special intentions dari Mary Manette, Nelson, Joselito, Dick at Helen, Ella, Eleanor, Camille, Angelica, Jelu at Christine May, Jonel, Pauline at Stephen Floyd. Ipagkalam na sana ng Diyos kapag nasandang speedy recovery, good health, ampong healing, di Benita, Remigio, Rubia, Melissa, Maricon, Ronnie, Perry, Rose, Milger, Antoinette, Clarita, Irene, Pauline, Max, Ina Nicole, Emmanuel, Erminia, Rudy, Archimedes, Francisco at Rachel. At ding sablata mong kilala na masakit, ang ding atin pamuring COVID king kasalukuyan. Ipagkalam na sana ning Diyos ing pamanantabat protection ning Banalaya Espiritu king pamilya dari Ani, Antonio at Josepina, Alfredo Jr. at Amelia, Bert at Angie, Imelda at Clifford Ray, Socorro at Eusebio at Norma. Pagkalam na mo naman sa ing kapag nasantamong kaligtasan king balang metong at karingkyakatang frontliners, laban pamurin king COVID at Yulino sana king kayarian ng maligaya ring kapadatang Miang Ubie, Emmanuel, Teresita, Mark Louie,
Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Mario, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark, Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar, Estrella, Virginio, Alberto, Roberto, Iluminada, Gregoria, Priscilo, Juanita, Erlinda, Susita, Carmelita, at Carolita. At ding sa blang kaladwaking purgatorio, detang ala nang makaga nakakarela, ang poring sa blang mete, uli na ning pandemic, ipanalangin tamo king Gino. Ginoo, patalastas me kaya kami ingke kang amano. Ngayon niyaduan tayong sarili tamong kapagnasan. O Ginong Jesus, amano ning Diyos, amig katawan tao, at siyo kang ening kasalukuyan karing kasulatan, antimonong makanano ka king mikon sa grahang tinape at alak, agyang king aliwang paralan. Buklat mo rin kaya kaming mata, ban akilala rakat alogoran, ikang mabiet magari manggaman kapilan. Amen.
Manalangin kayo Talakata. kapatad, baning kekatang dawon, matanggap ya, arapanan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kekatay kasaplala at ting mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o igpaming miglalang, apag masusyan miya sana, iting Eucharistia, king kagalangan at lugod, uling potang papasyag mi, ing kamatayan na ning Ginoo, susundo mo ing obra ning kaya kang pamanatbus. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya kaya kayo, At keka antimuri, iyat na laring puso yu. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tam. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o igpa Diyos kingalananga at lubos mayupaya. Iyeng kekang amano, akapamilatana, lelangan me ing metoyato, iyeng talapangabos at inubod mo ban, ikabos na kami. Inya sana kapamilataning banalay Espiritu mi katawan niyang tawat mi bayit king Birhen Maria. Ti parana ing banal mong kaboryan ban italakad ning metong abanal abalayan para keka inagpanalaring gamat na king krus ban sintanganing kamatayan at ibulalag ning pamanyubling miye. Kamering sablang kororing angeles karin banwa daralit ming kekang ligaya makiabe kami nga langtok ng babya kapuryan kekat ngaming kakanta. Hosana, Hosana, ing kakatas, katas, nuwan ing darat, ing lagyo ning Ginoo man yan, nuwan ing darat, ing lagyo ning Ginoo man yan, Hosana. Sana ing kakatas kataasan no sana o sana ing kakatas tunay kapin banaloyig pa, iking panibataning sablang kabanalan. Uli na nita, pagparalampumi, pabanalan mo sana, dening ayin king espiritu mo ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lug, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pepasalamat yakeka, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo. Nga natanggapan ye iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, king waning kalis pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis karing kayang disipulo, nga natanggapan yaiti, ikongan at minumko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at alang anggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan, daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryoning kasalpantayanan,
Cristo meteyam, Cristo sinubliyam. Cristo datang ya, datang yang pagkasib. Inyang yan igaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiyaning anak mo. Darawon miya kaya kaiting tinapenaning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan ning pepalyarian mo kami matang pangtalakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagambuwa mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me, o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod, kambening kaya kaming Papa, i Francisco, ning kaya kaming Obispo, i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at mananayang pangasubling miye, at ding sablang meyangon na king biye, tanggapan mula sa king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye, alang ang gaban. Kayabe ng Maria yung Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose, akayang esposo, kayabe da ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kapurian king kekabanan ning panahon. Purian dakat paligayan, kapamilatan ng Eso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tutub, kagum ning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alang angga. Ngani manalangin tang mit mong kapanaligan at lugod kingig pa, karing nga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulo,
Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nuning lawan mo yung kasalpantayanan na ning kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ning ginu manatiliya sana, kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Ipakit tamo ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kaluluwan mo kami, Kordero ng Diyos, ang ilalako, king kasalan. Pag-imuke kami, ibiyemuke kami, ibiyemuke. Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalako king kasalanan na ning yato, nuan laring mayayawos king apuna na ning kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat yagkas nga mano mo, kumayap na ako.
Bukas po, kakalingwan, 7:30 ning awak po tami patudtod kayo, ing piyesta ng Santo Rosario. Bukas, 7:30 a.m., piyestang Santo Rosario, agkatda kayo. Tinakong clue, ay tating tolda, ang pong ating luklukan. Ikayo mo rin po at magsisi kayo. Manalangin tamo. Oyig paming malugod, mi sulusulo kami king metong atinape, iba't banwa katman mo kami king kekang espiritu, at gawan mo kesa ng metong king kapayapan at lugod, itingan adwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya kaya kayo, At keka anti mo at rin. bendisyonan na kayo ning Diyos, amayupayang tuto, ing igpa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katamong misang kapag sadyan, mayari ne umen ako king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.